Илашке вғытра ял уявізіне шалыр тереші. Варнар районжи Малдыгас ялдарара бұрнаган земде ұры ела бұжарастене ваты ветіне пірле бұхны. Хастарзем игі уйы қадірлені историне тепчене сцена спортада кану вырыне земдуны артистсене ханана женне. Тван ялін уявінже манын эштеш Вероника Павлова да савынчы. Шақ уява переда берегіда чешінде айдырға твапыр десе. Вот шутлары мұрдаінде міле қалас. Парида бери тұрышны ба, айкра тұрзай олмаздар, ішлесе де, ұқша бұштара сеншенден де, бұштарынса шақна уява бұрнышлары мұрынде. Ял уявне Малдыгас ялдразем иге уйы қадірленне. Певеш үменчі вырына сойлана, малданақ спорт лаптығы зем ергелене. Унда терледу бұжыра вайвишме, волейбола вылляма бұлать. Артисіне пұжу ұшлангына чынме аванмар, шавынбада илемлі сцена сталана. Чылайжын худшыны жагыже. Хытлара хял пуласлығы женщунаган чамрыксем. Ватты земсеню канашпа болышна. Георгий Яковлев өміребек строительде дұрышна. Варнардыры хенче шырытла объекта хабартма худшынны был. Ахальден мар Чеваш республикин давадевишлі строители ядадевишне. Шамрыксам весь сцены, не весь организатор, весь шамрыксам. Я бір ватты да менде малла вренсан жақ пыр хамыр ішінде бұғызайым аспар, но вренті де лайық. Ача-бача-вали түрлі бойы қадірлене. Кашны ектіраны чен зағыр мамы кебе сойланма, бату чинче секме, пөвере кемебе ярынма бұлдаржы. Ялды хастарзем тогаксене пөтімбе хозем жинейліне. Пиде хавас, шагымбек ялшынзене пуштарза, пірлештерзе, тума пыльнижын пиде мадур. Уява юнажар ялзенчен чешмар хуларанда ядарла защитне. Хыназене тараватлан кетсейлжеш. Хастарзе мере хуран жакса яна, кавайт чинче пулы яшкебе шүрбебі жерне. Курма келнезене сұраба сойлареш. Ял история буян Малдыгас ялдыра берге вунулта вунчичемы шымерсенче архив документчесенчех шырзахы варны иккен. Вол мэнле пушланса гайны берге таван давралаха тепчегенсем тірлерен каланы бур. Малданақ сендер вырры дырыхенче шатрагасы дадакиве журт ялесенчен кутырыха кушса келнетеші. Шак вырына Емельян Пугачев та келештерне. Кунда вол пинде читчік жетмелдваттымы шулда хойын бұлғап жезембе херлеп шыве херренче канма жарынна. Халық раку вырына халиде хурал гаши деші. Шак пулымзем берге Шамрыксем білзек те гаймашы. Хамынде, конечно, ташта айкры урамра бурынны бергеді, шинізе ялда шинізе де курмас. А кунда хотя бы пірле бурын пуштарынза, вачембек шутлары мырда. Пірле пуштарынза, келболза, калашса, шанапыр, что пиринкішін виты ялзам, хочетем тумаш шумбек праздник сам. Тоже иртеречь пульдеза. На самом деле интересное было мероприятие. Уявра концерт программе анлы болчы. Улда зегеде яхын сцены шинчен артисем тадылмариш темелле. Вырынды юрошсем гынамар, юнажар ялзембе район зенченде щитне булдарулы хушканезем. Шубашкарды юрошсем келне вара ялхалы ешен чынчын парне болчы. Кашки Шубашкаруш кандада Константин Евруков юррызем халық көмілне жеклереш. Малашнеде Малдыгас ялдразем шапла ешпа буғынса уяв ергелеме калашса дадылчеш. Шага шинзене пірлештерет, туслы пурынныне вара мөнчі дет. Чеваш Енгала Рамбали Вероника Павлова.